Assalamu alaikum jama julbe on ya fotolande nanen hari voix on ala yalto de few ko wadi nanen hari mede wadi mute yaga mi andale mi giti mede wadi mute donc hare non mi tori ke on partage yewtere mi ara do mi etta definition molana do mi andi fi mudum mi felliti fi mudum kadi o yalto e kadi mi yettide ndo fereji yettide ndo kadi programme ji mi arata wolangol do mi sika on yido mi affici do Mamadi Doumbouya e biddo makon mi affici do kadi Maurice Sanda ko yate ministre des affaires étrangères si don nande non voix on de tori on yon akita nan ko commentaire gi voix on stay don nande stay don nande hito ango yon akita nan like mi anda don nande hito ango si dun non feyi mi yewta en do non piiji ko tawta hidon duwa andude di tawta kadi son andi di kadi nafa yon buray kadi nafude on famina yon kadi mo hare non mede tori jama on kadi famo be yobe andu ko duwa ko yewtere mede tori partage en live medon hewta kambe duwa be gentare parce que mi andi be arde be gento en ka live ji mede di fop maji donc si dun non feyi on yido programme ji ko tawta andade fi mudum hana di yewtere fi mudum duwa di bangine fi mum bayna fo suusi yewtugol fi maji mi tori ke on gento de men parce que ko fewndiri ndo hande kadi situation hulbini ke situation satti situation teddi moƴƴa donc hare mede tori yon partage on live mede on do e hebido 130 personnes dans 3 minutes ok kono mi mari ko mi yotta jamala gena on do hunde ko fewndi kon joni iti hande kadi fo fami fo andi ko duwa ko wadere fop andi hande kadi ko hana ko fo andi hande kadi ko fokkiti kon fop andi hande kadi beedo be desidi sina pinka itatabe kalam beedo be desidi sina ija hiba iwata be iwata kalam bay non ko dum be fala Ibrahima Sori Diallo oui on entend merci beaucoup frère da weltana donner mal le cœur encore pour m'encourager ok jonnon en fop meden en famille jone yi hande kadi labani en poste beedo ko pinka itata beedo labani en poste hande kadi beedo ko matu hande kadi serru hutta jonnon kon mi fala yoto de peuple de Guinée les peuples souverains de Guinée jantoro de la no hakke on anditi ko fe ikon le 1er décembre jere gore be himbe maybe himbe be yido himbe capande njo e jeego be himbe maybe don les morts ne mourront pas pour rien ɓiɗɗo Mamadi Doumbouya mbiɗe tori Allah ñande Allah ɓe nangata Mamadi Doumbouya hara mo wondi ɓiɓɓe makko ɓen fop mo wuɗum Conakry hara ko ɓe aru ɓe nangaɓe ɓe waɗaɓe ko duwa kon mbiɗe tori noon Allah mbiɗe tori Allah ɓay tun ko Allah on wawde mo ronkata yo hawri nden ñalande ñande ɓe nangata Mamadi par ce que ɓe nangay mo few o Mamadi nangete jam wala nyalla Mamadi Doumbouya o nangete et puis kadi on nani Amara Camara ko wi kon do no mi yetta pause parce que déjà mi na hundu ko makko hundu kan o wolan lanno kono yewtere ndo yewtuno o wi kanko Mamadi Doumbouya kanko Amara Camara o wi kambe haysi be maaye woni be accita lamu ngum nden yewtere ɗon ɓay tun ona mi e makko yewti on appel o wolani lan ok c'est pas grave minani inne mo yewtere ndi hewtike ɓay tum miɗani média ji no ferma eɓe arde ɓe ferma e réseau ji no fi wato humpite konko feƴƴude mbiɗe tori Allah yo Allah newnan en réseau ji ɗin kadi tabita gonga no tabitira ka leydi meɗen fino wawa jentorade men inchallah jaɓi jalloddanta merci beaucoup mon petit frère champion on nani komi haalani on kon joni noon ƴetten ɗo hande kadi programme ko tawata en fop meɗen sen yewti oɗo ɓay Allah waɗi jamanu observé konko feƴƴude adi noon ala giselu ba yeyi recensagol Côte d'Ivoire be empêcha recensagol et pourtant ko be Guinée be accuseri be do be fi million $10 ok c'est pas grave mi aro ye on 6e mi yewta mo mi yewta ala giselu tigi kambe kadi kono na nani kono me yetti do décision mo mi anditi nanta e do CNRD be lanni irde peda fes constitution be woni wadde no ko constitution mo duubi jeddi 7 ans de constitution mabbe be wadi modo si tawi référendum wadama crip do Amara Camara yalterno wi dès le premier tour ko be wakkilo Mamadi Doumbouya ko yo gagno parce que si Mamadi gagnaki premier tour hara yande kadi fima ko gasi bay tum o non mi yeta do wole autre c'est wakkili ke do o yaltata o annonce candidature makko mais référendum parce que ministre o da e matedi on ko wi be uditi dambugal ngal o ya fotolande wo be wuritani Mamadi Doumbouya dambude den fo fi yowno candidat ka leydi makko ok c'est pas grave bay non ko dum o wari kadi non ko dum be ɓeɗo non ɓe ƴetti décision ɓe ni sitna ɓe élimina ɓe yiwata ko laamu awa menen kadi opposition men ƴetti décision hewtanay ɓe na min na antu na kaariye tum enen woliɓe ɓen fof wiɗen faala e gonga ñiɓe kalede pero de wakkilo ɗo daroɗon ko feƴƴi comme 28 septembre parce que le colonel Doumbouya a dit qu'il fera tout pour éviter les erreurs du passé maintenant mo wadde tout fi yo ereji feƴƴude ni yo artu ok c'est pas grave très bien ɓay ko ɗum ɓe faala ko on décision ɓe ƴetti e garta e makko joni
si ɗum non feƴi aren yewte par ce que amara camara no wirno alternative fon goto ala sina mamadi yaltali yona gonga mamadi yaltali yoni ko gonga mori konde yaltini candidat jo CNRD ko kanko mamadi halala e fuse muɗum ɓe ƴettude mbuɗiɗi ɓe korompa jama yahe maɓɓe o sayi ɗo noon mi ƴetta ɗo pause ko tawata ɓe addanilan ɗo yewtere mbeɗe felliti mi balancide yewtere mamadi Doumbouya o hersay kele makko noon kanko mamadi Doumbouya o jomo maali yembere kele makko mi filito moƴƴa o faama moƴƴa par ce que mbeɗa andi ɓe arde ɓe gentolan mi ƴetta ɗo pause kele makko kanko mamadi Doumbouya kele makko mo jomo mo maali yembere o jomo maali yembere o taw sikkude mi villa mo sodanimo on lambanje fof muɗum meɗen gandi villa mo sodanimo on lambanje fof muɗum meɗen gandi e kadi koko eɓɓi ɗi mburi ko naɓi conférence fo kadi min gandi kadi ko kadi ko ɓe yi kon par ce que Ousmane Gao ƴettaniɓe déjà décision ɓe éliminer fi Alhaji Cissé ɓe éliminer fi parti on ɓe ƴetta parti on ɓe jonna Mamadi Doumbouya Mamadi ya élection hara jam wala e ñalla par ce que déjà ɓe confisque pouvoir o ɓe haaldano déjà à partir du 31 décembre en reconnaissata élige Mamadi Doumbouya joni noon ko ɗum wonne wadde mi ara ɗo noon par ce que mi adoro passeport ji ɗi ɓe wi'i ɗi kamɓe Mamadi passeport ji ɓe wiɗi région ji naturelle mi ƴettay ɗon les 4 régions naturelle ɓe naɓay ɗon hannde kadi machine ji ɗi hannde kadi ara passeport ji ɗi mo kala wawa waɗugol Farana Fore Kankan Mamou ga Labe ɓe Conakry ɓe ƴettay ɗin noon ɓe waɗa hannde kadi ko innete kon hara ɓe yahay toon ɓe jentede ɓe gente ko monon ko yewtude faami moƴƴa onon kadi kuppoɓe yewji gente moƴƴa faamu ko monon ko yewtude ɓe ƴetti décision ɓe naɓɓude hannde kadi e nder région ji ɗi ɓe naɓa kala ko winete région ɗumana laggine ɓe joƴƴina ɗon base ko ɓe moƴƴina passeport fiyonnu ɓe heɓirde ɗin mbuuɗi ɓe besonni mbuuɗi ni ko ata 500 millions ɓay ko ɗin mbuuɗi ɓe ƴettata fi waɗugol o organisation élection o sprité noon ɓeɓe faala yewtude par ce que Mamadi o yaltali taw goy o yaltali ko se yewtanimo o yalta mais nini o yaltali fewnidi fus e muɗu taw goy o wolali kono ɓe wuɗitanimo imo ɗaɓɓude kadi sécurité makko on ko tawta so yalto e muɗum hara o heɓa sécurité ara mandat d'arrêt arte kono ɗum noon landila wade monsieur Bawuri ɓe ƴettama kamɓe ka décision maɓɓe ɓe ƴetti ok c'est pas grave réunion maɓɓe noon maɓe waɗi on hanki min humpitike fak muɗum min nani Ousmane Gawal ko yewti kon ko wallahi ko décision moɗon on min famimo ko miijani ɗon ko Alhaji Cissé min faami ko miijani ɗon ko opposition e Aliou Ba mo nanguɗon on min faami déjà ɓay fonike men gen ɓen no gaccitama wolede fi muɗum hara no yurmi yafeete yo Allah hokkuɓe duuɓi e cella ha ɓe waraka koɓe wonno kono andite hunde wotere Mamadi Doumbouya en ɓiƴiɓe o sayi ɗo nini ɓe ala mbuuɗi nini ɓe tampi koɓe wonno honno min nani ɓe tampi ɓe ala mbuuɗi ko par ce que en fof meɗe ɗe gandi ɓe ɗe balɗe feƴƴude ɗen ɗi mbuuɗi ɗi ɓe financé Mamaya propagande kanka on andi o yiyal ton Elhaji Alsen Dalaba kawñuɗo ɓe ton ɓe yahaale fi on no waɗi ɓe yaha mi aroye kadi on détail kadi fof muɗum mbiytanayon ɗo hunde wotere programme ƴetta ɗon programme mo CNRD décision mo ɓe ƴetti on fiyo constitution mo duuɓi jeɗɗi si tawi o ton o yeehi ha o validama Mamadi yalta yani sa candidature makko mais si tawi ha o validaka kombo windata constitution mbeɗe landi on nun ka commentaire constitution kombo windata constitution ko addo leydi fof haldata fotta jama on haldata fotta waɗa constitution moɓe faalira noon ko leydi ka duwa suɓade lanno mais ɓay hewti hande kadi ɓe décidi sina mayde nde ittataɓe ɗon en hewtanaɓe ɗon kadi en hewtaniɓe ɗon déjà takkorgal o ala takkorgal natiraɗa yaltiraɗa par ce que en holliɓe respect en holliɓe teddungal en kellaniɓe en wallitike ɓe jooɗike par ce que koɓe innuno ɓe waɗa tout possible hara ɓe évitali erreur ji feƴƴuɗi ɗi Mamadi no mari ni probléme to yiruɓe nini de ɓe ƴawrato ɓe okkitirawtoje Mamadi no mari probléme awa ɗon mi faminayo noon jammalagi non noon onon ɓe ɓe ɓiɓɓe mum maayi ka stade 28 septembre onon ɓe ɓe ɓiɓɓe mum maayi 1er décembre zérigol e onon ɓe ɓe ɓiɓɓe mum maayi ko tawta ko sabu Mamadi Doumbouya yalfa konde mani ɗo histoire on fof muɗum anda watte ɗum kakkille mum ɓe fof maɓɓe ɓe arete ɓe nangguire goto chacun d'entre eux jooɗoto sifo acte ji makko geste ji makko ɗi waɗi ɗin fof muɗum geste ji makko ɗin fof muɗum ɓe waɗi ɗum geste ji maɓɓe ko ɓe waɗi kon fof mo kala chacun d'entre eux va expliquer bien pour que le peuple gen soit comprend parce que déjà en ƴetti hande kadi ko innete kon décision ɓay tum kamɓe kadi ɓe ƴetti décision en kadi en ƴetti décision mbeɗe tori noon Allah e décision meɗen on yo wawu Mamadi en ɓe anday hande kadi ko fokkindinan kon e ki ɗum noon kadi so feƴƴi mi andintina ɗo o programme maɓɓe mo ɓe ƴetti ɗon fi noon Ousmane Gawal mi ƴettay
ɗo pause ko tawata mi yewta fi makko seeɗa suka ministre porte parole en tant que porte parole du gouvernement 2010 déjà Ala Giselu waɗu élection ji waɗano ɗin o gagnino 2010 kanko Ala Giselu kono ɓe jonnaka ɗum noon feƴƴi ari noon ha 2015 kadi fayi entre no 2015 à 2020 ko Ousmane Gawal en nangano ɗon ɓe soka ɓe tampuno moƴƴa c'est vrai ɓe tampuno moƴƴa mais nden tampere maɓɓe nde ɓe tampi noon andi to noon depuis tan Alhaji Ba Mamadou goy programme ji go fuɗɗi janfaji ɗin fuɗɗi par ce que tan Alhaji Ba Mamadou yewno ha sortunoɓe ɓe koyɗe few tawi hande kadi reedu ndu no ɓurani ɓe hoore maɓɓe ɓen noon hiɗe gandi fiɓenno yawno fiɓenno ha wallahi sortunoɓe ɓe Alhaji Ba Mamadou koyɗe fiwata ɓe laamu ko ɓen faala sortugo Alhaji Sellu mais ɗo noon min faami min joƴi fes min faami hande kadi min laaɓani min pos hande kadi ɓeɗo si itta ɓe ɗon koko hani ko ok joni noon kon min faala yewtugol lo jama o andite moƴƴa Moussa oɗo hombo o ɗo momi affici ɗo Maurice Sanda Kouyaté on yi fewnode Alhaji Sellu yawno resa sagon o noddano kanko Maurice Sanda kanko kadi o noddino ka présidence joni noon ɓayɓe yewti kamɓe ɓeyni kamɓe ɓeyni woɓe hawja wowata Alhaji Mapo kanko ambassade ɗon ko wi kon woɓe addanaɓe recensement spécial no ɓe recensé o kamɓe on e Sidia Touré par ce que déjà Lansana Kouyaté on noon ɓe accepti o recense on non recensike mais président Sellu o recensake Sidia Touré recensake ko ɗon noon mi yarata noon mi ƴetta hande kadi mi fewta e maɓɓe ɗon ɓe fama ɗo hunde wotere si on sikki pour éliminer définitivement Elhadji Cellou Dalein Diallo dans la lutte politique, c'est impossible. Wallah, je vous le garantis ça. Aujourd'hui, j'ai dit, wallah, si vous pensez que vous pouvez éliminer le président Cellou Dalein Diallo dans la lutte politique, c'est impossible. Femme ɗum no moƴ anda ɗum watta ɗum ko hoore moɗon jama fof muɗum yo immo so on immaki jooɗi faamu ɗon ko hana kon on anda on nisane ko kon no waɗe ɗo mi hiwroɗo noon acco hakke mi ƴetta ɗo pause mi hiwroɗo tante Aissatou Bella Balde yimɓe wakkiliɓe maroɓe neeɗi mi hiwrike on ɗo lalande si tawi ɗon e jaam mi yi weltike ha ko mi yi on kon kala ok femme noon ko mi won on ko yewde révélation mo woni ƴettude ɗo on si tawi hewti tawi décision maɓɓe mo ɓe ƴetti on ɓe wawa yaltogol muɗum ɓe gara e tout possible no ɓe moƴƴinira programme ji maɓɓe ɗi fino ɓe accitira laamu ngo mais non hande ka cela ne suffit pas ɓe lanni ukkade fes ɗay tum ɓe lanni ukkade ko wonkiji maɓɓe ɗi yaltata kamɓe ɓe guuro maɓɓe ne fop maɓɓe lagine ɓe fop maɓɓe goto luttetake muɗum mi wondi goto luttetake ɓe fop maɓɓe ɓe nangete ɓe jugire mo kala yewta acte ji muɗum ɗi waɗi ɗi